Mitino ya miaki mathukuru-ini ma secondary ithiete na mbere na gwakiriria kiriga gikiyumiria niki gikoretwo gikiria kingi. Muthenya wa ira thukuru wa anake wa Kijabi uri uri kaunti-ini ya Kiambu ni uratiranirie mirango kwa ihinda ritoikaine kumana na mwaki uri uratuthukire muthenya wa ira na guthukangia indo thukuru-ini ucio. Arutwo matanyiheire 40 niyo indo ciao ithukangitio, ndeto cia kwihokeka igitariria ati arutwo nio manyitete itemi hari guthagania mutino ucio, ona gutuika uthuthuria ni wambikitwo wa kumenya makiria ni amarekuruhanirie. Lakini kile ningalitoa wito ni kila mwanafunzi katika shule akumbuke kwamba kile kimemleta katika shule ni kupata masomo. Riri ni rita ria keri thukuru uyu uracinwo, kuona muthia-ini wa mweri wa kenda nyumba ingi cia gukomwo no ciacinirwo, urugamiriri wa thukuru uyu ugitigwo utari na wiki otiga kuhinga. Kungi nakuo thukuru wa secondary wa anake wa Kiburu mwena wa Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga ni uramundire mwaki mathaa-ini ma hwai wa ira, kuria aikari hamwe na ruhonge rwa kuhoria mwaki marekinyirie mituki kuhoria mwaki ucio utanatherema. Kila kitu kiko safe, watoto na property katika hii shule, na ni kufanya tu ule uchunguzi wa kawaida kuweza kujua chanzo cha moto ambao utaweza kuanzishwa hapo asubuhi, lakini kila kitu chote masomo itaendelea kama kawaida. Ndomu ino ni yahite about 3 years ago ni gwakwera kuri ringi na no ithu tukire kuhoria mwaki ucio, na riu twakora ndomu o ira twari tuhoretie noyo irahia. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.